Kasing sain perthai ke Hspdp mentak khat sau tarik nailar ajar pesau kalau kenduk yu menteri rangba kejela ukon rat ke sangma bat kaladawa bu untaulat ban Pynrung no ya Ktien Khasi kum Ktien Sorkar ha kejela u general secretary ke Hspdp uba apan bor rentathiang ulaong ba kajing bompat itho ya Ktien Khasi bat garo kalau penduk lat eki samla ban yokam ha Tnad ying dak ke Sorkar Pdeng namar ba hakikam ki ba shuthung bet ne direct recruitment ke ying dak kalau bishar ki mak jong ki samla dak ba shim ke Ktien Phareng kat bana ki we ki jela kila yo kabu namar ba ki shim dak Hindi uba pan bor ulaong balada ka Sorkar kala itho e Ktien Khasi kum Ktien Sorkar ki samla Khasi kin khamsuk ban yo kam bat ke ying dak kan bishar ki mak ne Ktien Khasi omchu dak Ktien Phareng ulaong ba kajing itho e Ktien Khasi kum Ktien Sorkar kam dei pat ban penthut e kajing panan kam ya Ktien Phareng hakikam Sorkar Pai lada ngi pengkalang official language ke Khasi lesi kalau abang ka kurum karang maka dia baka administrative convenience dan ngi la pen syang ngi la thok ngani ka presentation ngi ru sa aka bede begani kanom dan kita ini marka usage kalau aspect section 4 and per section 4 on Meghalaya language state language act 2005 barka juru Meghalaya state language act rules 2008 ki section 3 kita sop parang 2 1 2 3 4 5 usage will be the same kabat da kaba klub kata hakabidi ba ka administrative convenience ki office Sorkar after sa IP copy ka habidi kini usage ka bumur ka belum ka usage hane bagi ai hane ka notification ka lomba yagani ka language ka lomba the use of associate official language will not be imposed in any matter kani ab shamon ya kani ka lomba tang hapo ki district subdivisional but block level kata di usage mi on kanne gumjo district subdivisional block level bat haki district office ti hari usi ang yang pani kan ora jing e namar bale sikila ki la ban thor Khasi ki la ban thor garu ki la ban thor Ktien tani yong em sa da long ta pom long ke pa pi long phin le da no nu ti ga la khang ba ngin I thu na Ktien Khasi kum ka language kum ka official language khang ba ki samla jing e ba ki apply kam ki central office kin long qualified ke kin yo kam yo jam kham tam ha ba di ba ki grade B, grade C, na kuno ka post ko bakitiban apply. Marko mo kalong mentahi Khasi da kadi associate mo ka English ki official language. Te kata di ki ba Khasi jing kimi ka military office. Atay pala shy kata. Dai usage. Mas IP mene ka usage kar kum kani ka Meghalaya language act 2005 2008. Ka usage ni mo num pinya num kata usage. Usage will be the same kadi ka jo tenrai como o phim ne direct recruitment in grade C grade 4 number tak down grade C grade D number tak down long keep it direct naka max obtained in the max seeking school la kalong po matric la kalong kini ki kadang ki pass kalong direct recruitment te baki compare kata yangi keep in English ki be pat number baga Hindi ki official language ki keep in Hindi ti pla su thu Hindi ki khabi obon ki be ki jai ka be Khasi ki yo ka ya ka English ki nomla bani obon ni Khasi ki yo Marta ro kiji kwa jing kolong bakin shime Khasi kum official language whereas the usage kanum kata ini baka we kamat ba kren hani ka janmi tak banikong ka baidi ba kini ka amendment ni kini ka associate official language ki Khasi mo ka ek daw mi yon hangni ka daw walong ba adi mi le smo ka jing nam ki candidate ki ba apply kam tam woman hagu ko por ju nam ju ki nok shro ju kham tam ki rural areas ya ka babun ki gram dak sebak bi om knong samdak babun na plen ju ki komi sham ta galom kim don kim de ki Khasi na ta daw ko ra iring e abedi ba ka Ktien Catholic communication jamar ta daw ji so khya ro golong bi yo ka kam ga jam amar kani ga jing kandi ka associate official language kawan ra ro jing e ya ki khna samla jing banyo kam personal office namar ba company ka official language mo namar ka daw gi wan ra ya ni ka ngi ai ni ka si ma si ha ka bedi ba jing ka pa yu si am ban aman no ni ka associate official language to ban pengkalano official language ti ngi ya ni re ni lawan ni kandu ni senior postmaster ban tip ya ka jingsha balik ni kolong kumni bagi Khasi jingi kena sama jingi kimi wakam ka ek bangi jing tip kolong ba namar pakam dei ka official language
hakababun kini ka recruitment kiyo di kiwe pat ki bamdei khasi ang laban kata nomor bagi nomor ka direct recruitment ki pet ani ki mark sheet bada ka marks bagi pet ni ka scoring ya kiwe ki pet ni subject ka belum ka official language kan nam terjumi pada ki pet na ka way subject ka belum ka English subject kamde na khasi language nomor nak ta ka keperluan kibun ki kena jing kimyo ikam nor ki duna ban score ka mark saka English language di nomor ta daw niwan ban kerpa UCM ban amen no ekani ka official language ho ni UI karkum ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 bar haju ko por Meghalaya Language Act 2008 kam simula don kono kajing perkelang ni tamu malah ni kasak kaju ya bedi kalang beach mo di wat la kanika office jong kanika government of India Ministry of Communication Department of Posts GTS section mo kala penmi ya ki office memorandum kau arjar arhuai kumjuru ka office memorandum mo arjar arhulai kumjuru kani parang bisyan ngam to copy ni kedeka kaju ka arjar arhusang then re kani office memorandum mabangi study ya ki kam don jing affair em kadi keju kam don jing affair te de nomor ta daw bangi sawan sosi emong ban penkelan ya ta khnama haba ki recruit kemudian pen ora khasi language